Umadian kerenyang Yesu Kristo we di changtin poj ba mo Yesu ke pa do jami kon ama en do ke poj ke kom jam ben ama do ke di chang ben wood mena kala ba nywa ke yin di changtin bagaj ma po be Yesu gunut ke yu wan mi luk won do ni ka gwe de luk kwan mo ni nga dadar piaru dabit o chakin kerang ka kwan mo ni nga ton piaru dakiel gidi piara dab widabiyo widario gaj ma yang kayni gan wada ko bian garada ga won gaj mo ni ba mo gaj ki po mo ni Yesu Kristo we bena gi menini ana badian ke ni o lingin ke bol kan de ke dier ba yot ke pe ke ni o ko mo go no ke e wan ga pun ke pe ke ni lingen e dam ba yot ke no ga mi pio dam ke bang menini ji ma ga pun ke woni jok ayo de ken kene kwa ke jok ke pa wood mi jok longan ke moj ba ga ni per ko te ka kwa je menini kwa ni allo gana wor de kanya ben wanu yanu chuk ben nywa ke yin yadwa kana wor menini wor mena ko ba ke ko ba kwa jok kene o ko mo ga me da ni jok gayir ke ji melengen wor menini lingwa kiel ke renyang Yesu Kristo we bene wor ke dier mo ga me won no de kan won men bene gina popo e ngane ni ngana cha wor ko lo ka ba ngam ba pul ba ngan jal o ba ke ne akwa je mol ke ma de ki jok ke pa ko no wor mi Yesu Kristo longen ke kom gach moga akobi ayin kena kalan benywa ke yin kanyini ba keni ijal mego abere yada wara yo
e wara yo mogni wara kel kel wad mogni abi wi kon ken wi yo ya do da budo mena ba mi ya ke jam mogi jam ama wi ka tawen jam gon nyila ga nyol de nya wad menini nyanyal te nabi yi wi gon nyanyal tin ba mena ga nyanyal tin ke yi wa ke ga menini nyanyal tin ba ti ngoro ben gana ga yeso kene gana kal akomen ke ba nyal tin ji magal leng chinga ben ka yesu banyengan kaga kat bang jama do pedegen jamma kom kene ako wi gon kene yadwa jama ba berdam mana ko nyen kene yadwa ber ni ka do den moga chik mo do den kene ko miden bagon ana gaje kene bene jam bedan law ke yesu kristo we wi ka kayini wi ba yesu ego ki bana wi akama ken jala meg yeda wara yow jalani yesu ana ego ki ben ken na ba wi ganni o nyanyaltin ba dana benugon mena ba ngadoro mena ba yesu mena ye ke ber ke twagon mena achat ke wujikon bene ene ba nyanyaltin o nyal duom ba peje mo ko burjo ke wangani gena comme yesu wa nyal duom e kuna kada nyanyalani kuna kadan pona kada nyanyalani makane ba pod mi mut pod mana jaga way lojo ana koba kanyin wa barayamin laysa bikasirin jamal ibn al-asghar kullu shay wa safara ila quratin ba'ida law akada igo nyigen ke wi kon igo nyigen ke jok igo nyigen ke yesu kristo we quratin ba'ida ba pod mut paj mana janak ya panene na akara nyanyala ba wi gon ige kunini jamma yanga chengon e jamni go kaden anga wangen ba kene kologa yesu tok ke ibeda mi jamma yanga chengi jamma ne ke cha kadin jamma yanga chengi ay yesu tok ke ibedi ba kene jammi mo yanga chengi ngechiga kadin kepe ji maga ban yeso gayanga chinga de man ana kam yeso ikanyini gal wa hunaka bazara mali bi'ishatin musrifin bena ka da jam ke bang manini yadwa yiko bo kepe kanu doyeli kore yeso o jama yang chinga kore yeso gi manini chop kanyungin mutukan kanu barayin ana jagin ana gajen فلما أنفق كل شيء حدث جوعا شديدا في تلك القرى أنا gaje kunini kach ba orang mana chop e ber mi nyanyal ni ka be to ke burwi kon ba kene kolog yi to ke tungo de Yesu Kristo we ji ben mo yo tu a to ke tungo de Yesu Kristo we ba kene da orang menut me de kan ke bere orang ni o ke bere ji kach ge ya ba ke yo ke ne yel
ka ko be ke kanya wo da pa men ni kanya tu mu jama jango ben ayya ba ke yo ma konyi a jere da ma konyi gina kam kene ke aya 15 فمضى والتصق بواحد من آل تلك القرى أمنا أجي يسوع كي أجي يسوع خنين نو باكن ينيلني أكت ألين تنجد مان أيول ويلوج أنا كمان بعدنا كي دانا كالتين بانني فأرسله إلى عقوله ليرى خنازير أورن إيش بعميغان باكن أنك أنا نينيلني غوك من غوكن Auren bag me anga gaji ko ba kundong anga gaji yeso ka kundong baji ben maga a lawke en gana ji mo jaga anak gana gaji ko ba kundong anga ji yeso kayni gina gaji yeso kene nyanyali adwa pa me joke gicham men jam kundong ke pa menini gini cham mena atwala karnub mena ko makanyini ba yesu cha kop kene bongin doj memegin yanak bongin doj me yudi ke yingad man tiaw bakene ngade man beri gon beri ati nyanyalni piyo go beri okono go dakat ane ngo mo gogen o wen amane nge cham machaman bene gina go nyanya gina go acho go be nyanyalni bakene ngade man achanga jimo yung ngade man ben nying gini baken ga ciga gudu ngad man ayol welot gal falam yotihi ahad bongdan ma nengi bene bed mena gina chop bongdan ma nengi baken nyanyalni bongdan ma nengi o gimene wanga kene ayyam ilaw ki yesu kristo we yugurum kenda gindoj machugi gogin ke dana mek pada kana ket ba kana gi mo law ke yesu kristo gi manur ke be degen ba kana kabo ko yi ba kabo ko yi gan e nya nyalni jam mo yang chongon gana ko nyo jini u chianga beru da abere ke nen bare kon bongda ma lo me ko kon ji mo yang cingad man gej man do yigen ba kan ga cha kap uga ba muj gana kap uga ba muj bana nut ke ben mi nyal ana ga ji yesu ko kan faraja ila nafsi mena komen ba piudan ani ko mo to bon kwa gomir sot mi tamir chak piu anga ko me piu wi gina ko me piu nyanyal ni erum kere gon kene arum ke gol wi gon yesu ako komni akoba tienga ba peje ma bur joka wangani kene tiengo rok ma bi ben yen akobo yan kene yan ya chiamga tiengo rok gi mang ne ben ga chaum ki yo genu ben ka mi gan pa ben yo mi ga be ba yo kanya wanan e wi gon ali de wi gon na ko ngeli ko magne gina gajen ba kane piwi yesu kristo we piwi go nganyen ko lo piwi da yew ke dier ba ken piwi nganyen o ba en akungi kenen ana nen yin yesu kristo we ana nen yin قال فقام وجاء إلى أبيه
وإذ لم يزل بعيدا رأى أبوه فتحنن ba lampio me Yesu Kristo we ke berda man yebi yugon dan men bi Yesu Kristo we ba ke ne gini ko ngagwo anyiko ngo Yesu ba ke ne pio ko nyi chala ma ke beri acha ngoro mo go nged beradi ba ke ne pio go chala ma ke yina chola rahma ke da boñ wa waqa ala unqihi wa qabbalu ba yigon dama ben mene bi Yesu ba kene chiga dom Yesu chiga kwani Yesu da men dan ma chigo ben Yesu bogon ngado rog ma bi Yesu ka shede Yesu kene nyek bogon dan mene ba ngado rog ma bi Yesu ba kene Yesu chingo ba yeb ke pe dan mene bi yo kwanyen فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا منني جينيركم مكاني باكني ين يدا توم باجمي كتوكي ل كوبي باجمنا باجين باجمي نيانيل نينا كوبل كابين يسوع bakene bajmi kobi patana kobin kobi nyanyal ni ba wi ko nana koben kobi Yesu Kristo we ke bajmi achang yi ngany wo ken en ngany wo dole lingo ke dogi ya ko bin ke gijmana bogen bakene gina koben bango ba mak gijmana gaj ke bang ke kanyini ba ji gon maga ye ke goki gana kom Yesu gan ba bangon فقال الآب لأبيده أخرجوا العلا الأولى والبسوه وأجل خاتما في يده وإزاء في رجله gijmana boni kanyini ba ke pakani yine yon nye jok o nye jok mana kele gogin lungi gogi gipen ba ka ni do aling yigon yido aling yiwi ke ginen adoden o gogi da man nene boliyen nye jok man nene ke ba ko nyen yido aling yiwi Yesu Kristo we kene ngane ni konyi di ogodan amut ogod meni cha ko ko nyongod ogodan achi ga nyut al ula ogod mena mir ko war jama mu ke cha ko akobi Yesu Kristo we gijmena ponye kanni ba ken ke pa ken dam gogin ni jo gogin ke gijmena ngchani yido aling ke ko mo ko bi wi kene gog nyara ga gin ke wat mana kom kene وقدموا الأجل المسمن واسبعوه فناكل ونفرح jamong ni ben ba kene ga gok gindo mena gok ke pa ni jo mana bi nyan aduo gi bak me wi kon gi ma gok gini ba kan do linga Yesu Kristo we yedwa yikop ke kanyade yin nyepio Yesu ke gin bare no gogin bane gi man mi wan man pi Yesu ke gin waden ogogin ke yoman waden ana ko kan ngalwa ana ko kan luñu ci ngon ko gwel ana ko kan luñu ko got luñu ti ko war anga wonga jamong na tiyo ba kene anak iba mo wi cha naw nyanyal kanya duogan aduo gol wi gon aduo ga bongot kre bongol ke chen bongwar tiel gon ba kene anak ichi ka luñu wok
ija we ja no gimagir du chamtin jama yang cingen akale anak bago ngan man gijmana ponye kanyini ba kene ka bo ubiyo bere medo ke ngana yo ba ena gogi ena nengi met piu ba en Yesu Kristo we ena ko ba kene fonakul wa nafra med piu mi jok ba met piu mi ine yonye jok ngana yo ba met piu ke ye piu Yesu Kristo we med piu mi Yesu Kristo we ba met piu mi tio كاكوبا كني لنا ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد أما وانقوموني باكنا جيبين مغنو وانتو يسو جدنا كينن يسو كتي المال قباجي مطا ريوغن قباجي ملان قلان وقطع لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد دان من نوبن يسوع كريستو وي انا قاجا كايني كن دان منني بعد مطا بعد ملان نيل دوم انا كوم ياتني كني با بيت ما برجوا كاجي يسوع كايني اي نيل دوم كنيا بينن كايبا Ejbak ba guok jimo go kai guok juok bak ba kanya go kanya guok juok comme ana ka Yesu kan ba bak kanya guok juok فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الآلات طرب ورقص إيه كايني acho la nyanyal tin gulam ki ginawang agaji Yesu ke gulam bango baji maga aye mi ga nudi shiya ka kiye ji maga nudi shiya ka kiye ko lo yuri ke wan karangi ki wan kwer ka gulam yudin gulam manini wanga ji maga nudi shiya ka kiye الغير ناضجين في الإيمان جن كم بقولام أما قد يسوع كني كبر كنيل دوم كوب كاين نيل دام نوشيا كيه باكني بيجما برجوا كوامني نيوك منو كام كن كجيما كشيا نكن بقول نيوك ميكن يا كام كن كجيما نورشيا oton kay way nyal no chia kay yen anga ko be nyal duong قال فقال له اخوك جاء فصبى ابوك الاجل مسمى لا نقبله سالما وي امي وكنيا دوغن منا وانا تشينا كون نال انا نال وي انالي اما go yen gina repio nyalni na ko kopi wana tui ana ko be nyanyan no ko be ko gut ogot no ko be gwel mi cheng no ko be ko war ako ba jama yo ba ke ne o mi nyalni aw ye wi o wa mana tui ngala wi jama repio nyalni gana ko أي نيل فغضب ولم يرد أن يدخل أنا وانا يسوع قاعد منني باكني بيج بين ما برجوك ما بيرد كوانني باكني يسوع بنجن أنا كم كني فغضب ولم يرد أن يدخل بيج ما برجوك بين ما بني يسوع كنا كاجي يسوع كني gena maga leng
kanya ayur ka Yesu chaji tingro ka chong tingro ka yen gini ke magaling lenga ga Yesu kanni ke banya banga Yesu ena ga Yesu kanni ke gajmo fa kharaja abu yatlub ilayhi Yesu ke kanyani kama yigon kanye kaden kunde page mo buru jok be ko ke gin ana ay go kaja kanyani kanye kada yini kanye kaden kunde yimogni ana go kaja fa kharaja abu yatlub ilayhi baraka ne page ben giye ga gon فأجاب وقال لأبيه أنا أخدمك سنين هذه حددها باغون من ينقذكن باكن كوانغني بيج ما برجوك غومنا غوغن غيبري دا غون بدغرجي كجوك بدغرجي كجوك ojok ki Yesu krigen makane gënu dugo gi Yesu gi peñ gënu go gi joga gi peñ min betgen ana kama kene chigi nogo ne akato umana nyonyo huwa ta ma gëni mege chamtiel o ngalian upiwa min ke nyimya ke mada bakar manini ba goñ gi ma go gi jog gi min ponyi ngo ba kene Yesu Kristo we go gogin opiowi bang metpio opiowi da gon Yesu ba chugo yi opiowi go da gon Yesu barad metpio barad mer bare be da mer ke piowi mer menini na bago nyenyele ni ka ko nyanyal ni kende mana wadi nyala renjami ko mongni ba ko betingni kanyo do timrok peje ma burjo ko wangni kanyo do timrok maga bi i Yesu Kristo we ka ko gan ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع زواني تيموراب أنا بونين كان يسوع بكني يندي شيم كلا هذا من غني ما بعمل روك وده من يجيو ونود كي كان كين باكن ده من هني ورما بنا باجن كون دوغا إن أنيدين أنا كيري يسوع كي يسوع جاء ngaje kene kendan mana yow orok mana yo yewin ko ñu daw pade orok mana aye paden ko doga ena pade o gimena ko bayinti o ba kene we pia we nyebere medo kare da mai yo ke banyanyan le kani e go cha gon zabatu lahu al ajl musamman da na mana yo ka go Yesu Kristo we ke gindoj e yo go gon bare be ke ni pio medo bare be da me pio yi ke pa kan dan manini abi ayo mi Yesu ke dier ke pio go ben gon o ye Yesu o go Yesu ke gindoj mini piowi ke gon da yin yigo ko kene en ere gogi ke pa kene aida giben ka ben gi Yesu da gi mini go gan Yesu idwa chi burjok mena akome kany akome Yesu akome kany faqala lahu ya bunay أنت معي في كل عين وكل ما علي فهو لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد
men belagi menen akobi Yesu kene dano mena bang no rock do de bede da yoga ti yi ke fa ko be yawgan ke fa kene dano mena law ke Yesu ke inen Yesu bada malan bada mata ka ko be kene bada mata ya chen wei ta ka ko gada malan ya chen wei moglan o chugula ni wei ni o chuguna ge wei ni chat ama wei ni go ba go nak ke ba manini yadwa yiko bi no mia yene nyamia mena ling word men ba kene min piyowi ke dan mena ye jok Yesu Kristo we min piyowi ke ngana yo ngana dugi Yesu ka yo min piyowi ke gon ke pa kene Yesu ana ba yede Yesu mena no do awun ko kalin baw nyimo ko la yede yelaji min piyowi ke gon yadwa ri koptiyo kene ayilaw Yesu Kristo we bongin doj jama changi ke dele chiga renyangan man wo ya kwach kene nyari men we wanyni onengin ki piyo madog wanyni ke rang do kal kam wanyni o gaj magani ka do go rang we yu kop ke piyo kon we nyudin ke gi mena wang gaj magni ke do char man do jimo ket beling wood men ya kwaj ke bergen o berayin wo Yesu onwal pedgen o kop ke pedgen kanyuling wood meneni nengwan ke beti juk nyagi maga alaw ke yin di changtin ina yol Yesu Kristo we poj ba magi ka domba mi ama benin anya domon ka duogon yino nyinum wan ka duogo gon yin we pio menini benu do kay bede mi wan ya ko wo Yesu keni weji manga yow we pado nyimin won ki yikel ke pa keni genen ge bi ne na te poj ba magi ke pa do jami amen gel jogo berkin ka te mi ko go ke romi ka yu jagen ka yu bonen yu poden o ko ke yin ke chong ben yu mi den ke yu
ma mi kon bi dio wi ka no ne ko wor mi kon ke lebi wor mi kon mana me yin wor me ni o ni de pe no ko ni